Assalamualaikum. Gia ida namanya kawalura guna ini belakan asar bermakapia para kama pagadakan mga mujahidin. Peningu ko Allah Ta'ala mga gaya guna agama balaya tadman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا Dunia ini sayang kadang udah peyak madaya pergi ngedang langwan nuka ada gamalan no baradiawa guya giran dunia ini sayang nak bilong bayan Mindanao na ruko O mga mujahidin Sabab kong paninindan Agama ay Islam Gairan dan pikiran Supaya ku dunia Jihad fi sabilillah sungguhan udah peyat paninin dekau ingat agama Islam tepung mga muslim Nabi amaratiya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mujahidin hanya sahid sakan jihad sopanin indegiyo ku agama ku sawingat tadaman diri pakan taman sapa kataman ayat dan pagunutan ku pengki salim berkong
pikiran supaya ku dunia jihad fi sabilillah semua noda pria Paninin kau ingat ku agama Islam tepung ku mga muslim ia marati ayat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha